Ministry y'amagara Red Cross bakwatanise na n'obukama bwa bunyoro kitara okwebembera ehurire genderire kurundana eshagama ekyendiro mu mabiciro gayo na n'okurabanisa mu buherezo mu marwaro kugira ngo tune refugee. We have a refugee settlement omuri bunyoro omu abantu abone be consumption y'eshagama yabo ni nyingi n'ey'amaani kale like erikyangwali 80% of our blood is consumed by only the refugee resettlement. So this puts us in a deficit. Ntukwende shagama nyingi kugira ngo eketaringe n'abantu abariyo kuba batari mu refugee settlement. Tuli mu nteekateeka eno wamu n'ekitongole kya Ministry y'ebyobulamu wamu n'obukama bwa bunyoro kitara nga twegatiddwako Kagadi District Local Government mu nteekateeka eno era nga muli ne ba VHTs abakola mu bitundu bino. Mu nteekateeka eno twagala okubunyisa amawulire agakwatagana n'okugaba omusaayi mu kitundu kino era tulina olusiisira lw'okugaba omusaayi olugenda okutandika ng'ennaku z'omwezi 24 okutuusa ng'ennaku z'omwezi 29. Abebyamagara nibagira ngo abantu 30 hadigana nibafa mu nsi yona habwibura ry'eshagama nokwekushaba abantu okwejumbira omuhurreegi babase kumaraho ekizibu eki. Twinayo obucweka 3 buli 10 abantu bakufa nibeetaaga obuheereza bwaitu na muno kuraba mu kugaba omusaayi. So hano niho nkutererera abatuhuliriza aheeru okwo ntereka tujumbire programu enu eresirwe obukama bwaitu bwa bunyoro kitara ahansi ya Omugo Development Foundation Blood Drive. Icyo tugambire nywena mu rugeyo abakulembeze ba bunyoro abakulembeze ba Kagadi abantu nywena tukwatanize turole waireyo omusaayi kandi omusaayi ogusobole kutukonyera kumukimanyire ngo omusaayi haba factory ya ekora omusaayi so gwina kuruga muri twe abantu kandi twena tukugetaga mu miringe kwahukana bamama baitu nibazara abana baita abato na accidents zine ziri komone ha mihanda. Ba VHT ningashabashabo bebyaro baraganise okuhweraho omuhurreegi obwe barikwegesa abantu na n'okubashaba okwejumbira mu ntebeekanisezi mobilizing abantu abo abaikazi b'ekicweka ebyaro byaitu kubasomesa engeri basemereyo kugabamu omusaayi. So ntugenda kurubata mu makanisa mu masomero kurora twayegesa abantu nuko basobole okumanya kiki habwaki nibagaba omusaayi. Amakuru agagasha kwa Thomas Tumwebazi.